Vidite slike ne ove na zidu, nego ove koje su na štafelajima, to su slike naše Dragojle Lacković iz Pančeva, koja je donela izvestan broj slika, to je deo njenog opusa, za koji smatra da je najbolje predstavlja njen dosadašnji rad. Nešto bih rekla o Dragojli, to je pročela Dragojli Lacković, slikarki iz Pančeva. Dragojla se slikarstvom bavi iz ljubavi prema svetu prirode, pejzažima koji prolazeći kroz godišnja doba nude bogatu paletu raznoraznih boja. Posebna ljubav je cveće, kao i motivi seoskog života koji su nepresušni izvor mašte. Ono što je najljepše iz sveta koji okružuje, Dragojla oživi i ovekoveči sa svojim slikama, stvarajući svoj svet prepun lepote i boja za sebe. Na svojim izložbama podeli tu svoju strast i ljubav sa posetiocima. Slikarstvo je donelo puno radosti i uživanja, iako nastanak jedne slike nije ni malo jednostavan i traži dosta energije i posvećenosti, ali nagrada je za taj trud uvijek višestruka. Slikarstvo je pomoglo da prođe kroz određene periode u životu, a i da proširi vidike i poglede na svet. Omogućilo je da upozna nove prijatelje i ljude, ljubitelje umetnosti. Danas, kada se brzo živi i kada imamo toliko opcija da budemo samo konzumenti onoga što nam se nudi, Dragojla bira da bude aktivni stvaralac, kreator jedne realnosti lepše i bogatije. Tako ulepšavamo i svoj i život drugih ljudi oko nas, jer posjedujemo kreativni potencijal, a što je dar od Boga. Slikar, kao i svaki drugi umetnik, stvarajući svoje umetnička dela, zapravo vidi svet na poseban način, ulepšavajući doživljaj i sebi i ljubiteljima umetnosti. Mogli bi mnogo da pričamo o ljudskoj kreativnosti, koja je poseban svet naših ideja i mašte. Mnogi ljudi imaju tu usnulo seme kreativnosti, a kada će da proklija, nikad se ne zna. Desi se to u jednom trenutku i godine nisu uopšte važne u otkrivanju te klice, kad se otvara kao jedan novi prelep cvet. Dragojla je slikara koja je izlagala u Pančevu u okviru raznih dešavanja, zatim na pesničkim večerima, ali je imala i samostalnih izložba u više prilika. Najskorija uspešna samostalna izložba je održana u Novom Sadu 29. novembra 2017. godine. To je to ukratko, sada nakon ovog završetka, kada možete da kupite knjigu, možete pogledati slike, kupit ćete knjigu ko želi normalno, leposebnu, koja je 500 dinara, i doneti da vam ona potpiše, umeđu vremenu pogledajte slike i poslužite se sa raznoraznim džakonijama, ja već ne znam šta tamo ima, pića i hrane, koje su Leposava i Dragojla donele za vas. Pa živeli prijatelji, hvala vam što ste nas slušali i bili ovako dobri.